bamwita Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, wamaze gushimira mugenzi we wa Tanzania ku ntsinzi ye y'agatangaza y'akataraboneka abicishije kuri telefone, aho yafashe telefone ye ngendanwa agahamagara mugenzi we wa Tanzania amubwira ati congratulations kuko watsinze amatora mu buryo butangaje. Ibi rero Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaba abitangaje nyuma y'uko abakuru b'ibihugu batandukanye yaba mu karere ndetse no ku isi yose bakomeje kugenda gake mu kumuha congratulations nyuma y'imyigaragambyo ikomeye cyane iri kubera muri igihugu cya Tanzania. Akabaje nyuma ya Sebarundi Perezida Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, nawe wamaze gushimira Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ku ntsinzi ye, akaba asa nkaho ari we wa mbere wakoze iki gikorwa muri aka karere k'iburasirazuba ndetse no ku isi nzima. Aba baperezida rero akaba ari bamaze gushimira Perezida Samia. Tugiye kubagezaho rero iyi nkuru yose uko yakabaye. Twise cyane rero mu gihugu cya Tanzania hamaze gutangazwa ibyavuye mu matora ya perezida, aho Madame Samia Suluhu Hassan yongeye gutorerwa kuyobora igihugu ku majwi menshi cyane agera kuri 97.66%. Aya majwi amaze gutangazwa, hari abaturage bamwe bagaragaje kutanyurwa, habonekamo n'imyigaragambyo mu bice bimwe na bimwe by'igihugu, ariko imyigaragambyo si yaje gusa amajwi amaze gutangazwa, kuko na mbere yaho haba imyigaragambyo ikomeye cyane, akaba abantu benshi bamaze kwifata nk'ari imyigaragambyo ikomeye ndetse yahombeje igihugu ku buryo budasanzwe mu gihe gito mu karere k'uburasirazuba k'Afurika y'Uburasirazuba. Rero ibintu bikomeje gukomera, nyamara ubutumwa bwo mu rwego rw'ubuyobozi bukuru bwa Tanzania burakomeza kuvuga ko imyigaragambyo igomba gukorwa mu nzira zemewe n'amategeko kandi ko umutekano w'abaturage uzakomeza kubungabungwa. Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachibeto arashimira Samia. Ku mugoroba ku cyumweru, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wari uri Doha muri Qatar mu rugendo rw'akazi, yahamagaye ku murongo wa telefone mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amuhishimwe, anamwifuriza ishya n'ihirwe kuri manda ye nshya. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'ibiro bya perezida wa Kongo rivuga ko Perezida Tshisekedi yashimiye ubuyobozi bwa Samia Suluhu Hassan kandi anashimira abaturage ba Tanzania ku kwitwara neza mu matora. Yavuze ko yifuza ko umubano hagati ya Kongo na Tanzania uzakomeza kongerwamo imbaraga kuko ibi bihugu bifitanye amateka y'ubuvandimwe n'umuco usangiwe. Ubutumwa bw'intsinzi bwa Samia Suluhu Hassan bwavuzweho n'abakuru b'ibihugu batandukanye mu karere, harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu butumwa bwe yanditse acishe ku rubuga rwe rwa X, yagize ati: Nyakubahwa Samia Suluhu Hassan, mu izina ry'abaturage b'u Burundi no mu izina ryanjye ubwanjye, ndakugenera ishimwe ryimbitse kukongera gutorerwa kuyobora igihugu kandi nkwifurije amahirwe n'iterambere mu byo uzakora. U Burundi na Tanzania bizakomeza ubufatanye bwiza mu nyungu z'iterambere rusange ry'ibihugu byombi. Nyuma rero y'aya magambo ya perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akaba yarongeyeho ko u Burundi na Tanzania bizakomeza ubufatanye bwiza mu nyungu z'iterambere z'imande zombi. Ibi bigaragaza rero ko nubwo hari impaka n'amajwi atandukanye mu baturage bamwe, abaturage benshi cyane ba Tanzania, ubuyobozi bw'akarere bukomeje guhamya ko amahoro y'igihugu kimwe afite akamaro mu majyambere y'ibihugu byose. Reka dukomeze tubagezaho noneho uko byifashe muri Tanzania kugeza ubu ku bijyanye n'imyigaragambyo. Let's start off from Tanzania, where President Samia Suluhu has been declared the winner of Tanzania's 2025 presidential election. Reka turebere hamwe ibiri kubera muri Tanzania, aho Perezida Samia Suluhu Hassan yatangajwe nk'uwatsinze amatora ya perezida yo muri uyu mwaka wa 2025. According to the Electoral Commission, Suluhu won 97.6%.
nk'uko komisiyo y'amatora yabitangaje, Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora yo kuwa gatatu n'amajwi 97.6% by'abatoye. Ariko kandi amahanga agaragaza impungenge ku kuba ayo matora ataragaragaje uburyo bwuzuye bwo kuba mu mucyo ndetse no kuba imyigaragambyo n'imvururu byayakurikiye byarasize abantu amagana bapfuye n'abandi benshi barakomeretse. Igihugu cyahoze gishimirwa kubera amahoro ubu kiri guhinda umushyitsi kubera uburakari no kutabyemera. Kabitera Perezida Samia Suluhu Hassan yatangaje ko yatsinze n'amajwi agera hafi kuri 98%, ariko inyuma y'uwo mubare hihisha umuyaga mwinshi, umuyaga wihezwa, guhakana n'ubwo wabugenda bwiyongera ko demokarasi muri Tanzania irimo kuyoyoka. Aya matora yaragenewe gutangiza isura nshya mu mateka ya Tanzania, ariko aho kubikora yazuye ibikomere bya kera. Abahanganye bashishikeshwa, imyigaragambyo irakandamizwa, amaraso yaramenetse, kandi mu gihe isi reba ikibazo kimwe kirushaho kumvikana cyane: ese Tanzania yabaye Cameroon nshya, aho amatora aba ari intsinzi y'abafite ubutegetsi atari y'abaturage. Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Pilot News TV, niba utarakanda subscribe ikande ubundi dukomeze tukugezeho amakuru yose 5 kuri 5, aho tubagezaho amakuru yibanda kuri politike ndetse n'andi menshi agiye atandukanye. Reka dukomeze. Kuwa gatandatu mu gitondo, komisiyo y'amatora ya Tanzania yatangaje ibyo benshi bari bamaze kubona ko biraza gutera ikibazo gikomeye cyane. Samia Suluhu Hassan, umugore wa mbere wayoboye Tanzania, yari amaze gutorwa n'amajwi ateye ubwoba agera kuri 97.66%. Ishyaka rye ryatsinze mu turere twose. Ibitangazamakuru bya leta byihutiye gutangaza umuhango w'irahira rye, bimuvuga nk'ikimenyetso cy'ituze. Ariko inyuma y'izo nkuta za leta, Tanzania itandukanye yari yakangutse kuva Dar es Salaam kugera i Arusha na Zanzibar. Icyitonderwa, Goma yasimbuwe na Arusha kubera imibare. Abantu basendereye mu mihanda, uburakari bwabo ntabwo bwari bufitanye isano n'imibare gusa, bwari bujyanye no gushishikeshwa mbere y'uko amatora atangira. Abanyapolitiki bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Tundu Lissu wamaze igihe kirekire afatwa nk'ijwi yarwanya ubutegetsi, cyangwa abandi bahise bazimira mu byo amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yita igitero cy'iterabwoba. They have been using very repressive laws that are very vague. Bakomeje gukoresha amategeko aremeye yuzuye urujijo, bayakoresha cyane ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, ku baturage ndetse no ku banyamakuru, mu rwego rwo gukomeza kubakandamiza. Kubera icyo kibazo cy'uburenganzira bwa muntu, turabona amajwi yaracecekeshejwe, turabona abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakandamijwe, kandi urusobe rw'abaturage ruboneka gake cyane. Ku banyafurika benshi aya mashusho arabibutsa byinshi. Muri Cameroon, Perezida Paul Biya yamaze imyaka irenga 40 ayobora. Amatora yose akarangira ayatsinze hafi amajwi yose ari we yatwaye. Imyigaragambyo yose rero igahura n'amasasu no gucecekeshwa. Uko biba bigaragara neza, abatavuga rumwe n'ubutegetsi barakumirwa, ubwoba buraba ibisanzwe, na demokarasi igahinduka umuhango. Uyu munsi abanyatanzania baratinya ko bashobora kuba bari mu nzira imwe, mu mazi abiri. Mu ijoro riguye hejuru ya Dar es Salaam, imihanda iratuje, ariko umwuka mubi ntabwo uri muvamo. Abakora ibikorwa bya politike bari kubisikana n'imyigaragambyo minini irimo gushyushya imitwe, mu gihe guverinoma ikomeza gufata ingamba zo kugenzura byose. Niba Samia Suluhu Hassan akomeje kuyobora binyuze mu gukoresha imbaraga aho kuba mu bwumvikane, Tanzania ishobora guhura n'imyaka y'imidugararo no kwishyira mu kato. Ariko niba ahisemo ubwiyunge, niba ashobora kumva, ibi birashobora kuba byahindura byinshi. Amahitamo nk'uko bisanzwe ari mu biganza by'abafite ubutegetsi ndetse n'abafite ubutwari mu biganza byabo. Kuva muri Cameroon kugera muri Tanzania, urugamba rwa Afurika rwo guharanira demokarasi y'ukuri ruracyakomeje. Amatora yose aperereza ntabwo ari abayobozi gusa, ahubwo ni umutima w'igihugu. Kandi
uko abanyatanzania bongera guhaguruka basaba ijambo ryabo, isi igomba kwibaza iti ni amajwi angahe azongera gutangwa kugira ngo ubwisanzure bube bufite agaciro by'ukuri. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda bageza amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru yibanda ku ya politike, diplomasi ndetse n'andi menshi agenda ashishikana hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari, urasezwa bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, u Rwanda, Burundi, Uganda ndetse n'ahandi henshi ku isi. Ndabakunda cyane, mukomeze mubane nanjye.